Večer Evropska agencija za zdravila je popoldne sporočila, da obstaja možnost povezave med cepivom podjetja Johnson & Johnson in redkimi primeri nastajanja krvnih strdkov. Redkimi primeri, ja, right. Agencija, kot v primeru cepiva podjetja AstraZeneca, prepričana, da so koristi cepljenja s tem cepivom večje od morebitnih Daj nehi se zajebavati, a res ali kaj? Podjetje Johnson & Johnson je Neverjetno. ustavilo dobavo cepiva članicam Neverjetno. potem, ko so v ZDA odkrili 8 primerov neobičajnega tvorjenja krvnih strdkov To je v laž, kombinaciji z nizko da je ravnijo 8 krvnih samo. ploščic. S tem cepivom so sicer do To je laž. 13. aprila cepili že več kot 7 milijonov Američanov. The reported cases occurred mostly in women under 60 years and within the first 3 weeks after the vaccination. Ja. Fatal outcome has been reported. Čeprav so težave precej podobne kot pri cepivu AstraZeneca, strokovnjaki jeme pravega vzroka za neobičajno Poslušajte trombozo zdaj še ne to. poznajo. Je pa In pomembno, da se berite. zdravniki in cepljeni In se zavedajo zavedajte, pojava da zdrav morebitnih človek, težav da v prenaša prvih vse 3 te tednih po cepljenju. posledice. Glej, težko dihanje, bolečine v prsih, otekle noge, dolgotrajne bolečine v trebuhu, nevrološki simptomi s hudim in dolgotrajnim glavobolom in zamegljenim vidom. Spremembe na The koži. benefits of the vaccine continue Benefits. to outweigh these Kakšen benefits, risks, kreteni. and Zdravi we now smo. have a detailed information Takšnih in the labeling that problemov alerts to nimam. these risks. We have detailed information for the healthcare professionals in case Koga vi there are any lažete? issues. V imi so zato prepričani, Kaj da vam se pa lahko je? nadaljuje cepljenje s cepivom podjetja Janssen, A ste ki je sicer kreteni četrto totalni. odobreno cepivo za trg Unije. A ste No, kaj kreteni? odločitev Evropske komisije za agencije za zdravila pomeni za začetek Neverjetno. cepljenja s cepivom podjetja Johnson & Johnson v Neverjetno. Sloveniji, pa je poizvedovala Petra Prešeren. Nič vi niste Pozdravljena. poizvedovali, Petra, delate kaj to, kar vam sporoča naročijo. Ministrstvo za zdravje? Tako, in ne rabim vas poslušati. Delate to, kar vam naročijo. Opice, medijske. Opice, medijske. A še enkrat vrnem. Nazaj. A še enkrat. Neverjetno. Otekle noge. Mislim, neverjetno. Fatal outcome has been reported. Neverjetno. Čeprav so težave precej podobne kot pri cepivu AstraZeneca, pa strokovnjaki jeme pravega vzroka za neobičajno trombozo še ne poznajo. A res? Je pa pomembno, da se zdravniki in Seveda, da ne cepljeni poznajo. zavedajo pojava morebitnih težav v Gre prvih za 3 denar. tednih po cepljenju. These symptoms include Težko shortness of dihanje. breath, chest pain, swelling in the leg, Neverjetno. persistent abdominal pain, neurological symptoms, including severe or persistent headaches or blurred vision, skin bruising beyond the Neverjetno. site of injection. The benefits of the Benefits. vaccine continue to outweigh these risks. Shut the fuck up. Kdo je, mislim, a ste nori vsi pismo? Povejo nam, kaj se dogaja. Nisem bolan, ne bom se cepil. Zakaj bi imel te posledice? Se mi nič ni. Premagamo ta virus sami, naše telo. Nobenih problemov nimamo. Zakaj bi se izpostavljal tem posledicam? Brez razloga, če si zdrav. Ni šans. Nacisti, nacistična propaganda je to. In povejo vse, vse je res. Razen tega, koliko je mrtvih zaradi cepiva in poškodovanih. To pa ne povejo. Poglejte jih.